Kei Aotearoa te māngai whakapūmau I ngā tika tāngata whenua o te ao a ahorangi James Ana. Ana, no te rangi nei I tūtaki atu a ia ki etahi o ngā mananui o te motu, pērā I te Premier o na Minita, me etahi o ngā tari kāwanatanga Māori. Ko ngā kai whakawā o te kōti whenua Māori me te rōpū whakamana I te tiriti o Waitangi, ngā Māori tuatahi I huitahi me te māngai o te whakakotahitanga o ngā whenua o te ao. I'm approaching it with an effort to listen both to government and to Maori people, also interact somewhat with specialist academics on Maori issues. I kuhu atu anō ko ngā kai whakapūmau I te reo, me tā rātau kreme ki ngā aratuku iarere, me te reo rangatira. Me te kaupapa o te tino rangatira tanga, mana tangata whenua, me ngā oranga e tikāna ke tau mai ki runga I te ao Māori. Koe nei ngā uauatanga e aere nei I roto I a tātou te kāwanatanga me te ao Māori. He titiro ki te triti, ngā tūru Māori ki roa whare pāremata, me te ture takutai moana, etahi o ngā take I whāriki te tari tika tangata ki mua ia ahorangi Anaya. I think we had a very constructive meeting. It was an open dialogue really about the issues that the Human Rights Commission has identified in terms of the situation of human rights in the treaty. Ka puta mai nā kōrero e pāna ki te tiriti o Waitangi, ana kia whai wāhi ki roto I te ture o te whenua, whakatina nei hea nā upoko kōrero ki roto ki tērā tuāhuatanga ki te ture. Tuārua te āhua kia nei tāu e te Māori e pūtu ana ki raro tonu. Hei a pōpō ka tūtakia James Anaya ki te komiti matua o te rōpū tōrangapū Māori. Joe Glenn, te karare. I ora katoa I tērā pūrongo mo James Anaya. Tēnā koe Joe Glenn.